paglinaganan. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengaus, iligtas mo keti kabus, king sablang tukso at marot, ilye mo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengaus, iligtas mo keti kabus, king sablang tukso at marot, ibigay mo kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen, sitsat king linis, legwan mo na lakaparis, igagalera kang pilit, detang maldang serafines. O Virgen, Madre Milagrosa, king paraiso ay rosas ka, king Trinidad ay sampaga ka, Virgen kang makaligaya. Upayang alang kupas, karin manot king labot, igagalgal lapang lakwas, detang sukib ng Satanas. O Virgen, Madre Milagrosa, king paraiso ay rosas ka, king Trinidad ay sampaga ka, Virgen kang makaligaya, Virgen kang makaligaya. Anak mong kekamanalangin, keti sulip kekadaraing, saupan mo ding kekasasainsing, O Maria, Indo ng Jesus. Anak mong kekamanalangin, keti sulip kekadaraing, saupan mo ding kekasasainsing, O Maria, O Indo ning Diyos. Maria, sitsat kalinisan, ikaing pinili ning iba, bayuing sablang lelang na, ban marok masambot ya ating tao miligtas ya. Anak mong
ke kamanalangin, ket isulip ke kadaraing, saupan mo din ke kasasainsing, O Maria, indulang Jesus, anak mong ke kamanalangin.
Viva Apong Munik!
Viva Santo Cristo del Perdón y Caridad. ¡Viva! ¡Viva Señor Cristo del Perdón y Caridad! ¡Viva Santo Cristo del Perdón y Caridad! ¡Viva Virgen de los Remedios! Indun kapanganan, tularing kapampangan. ¡Viva Virgen de los Remedios! ¡Viva Virgen de los Remedios! ¡Viva Virgen de los Remedios! ¡Viva Santo Cristo del Perdón y Caridad! ¡Viva Santo Cristo del Perdón y Caridad! ¡Viva Santo Cristo del Perdón y Caridad! Makiamit ang mugeni, king pamagkaglating dalil, at ting pamamuge, at pamanyalubog, king malarawan, ting kekatamong iitlo. Makiamit ang magkagla, karing kekatamong koro.
Kilagyuning ipa, ang po ning anak, ang po ning banal na Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kay kayo, mayapayaba kay kaingan po. Mititipon tamang ining aldo, bantanggapan la, ning larawan, ning Virgen de los Remedios, at ning Santo Cristo del Perdon y Caridad. Kaniting pamandalo ra, king kakatang parokya, ipanalangin at pagkapilitan tamo sana, ing minablab tamo kasalpantayanan, miragdagan tamo lugod, at nibayo tamo kapanayan. Iting pamandalo da, yapin ing hausan tamong krusada de penitensya y caridad, at tinatag na ning mumuna tamong obispo, ing lubos kagalang-galang Cesar Maria Guerrero. Nasa niting pamamisita ra kay katamo, ing pakibaluan taming turunang Jesus sa Ginoo tamo ampon talapangabos. Pagmasosyal la ring sakramento ning kumpisal at Eucharistia, at mibalik tamo do king Diyos. Antimurin, ing indong Birhen de los Remedios, kapaminatan iting krusada, aw sana katamo ban ipakit ing lugod ng Kristo karing pakakalulo. Masakit at mangailangan, kapaminatan ing pamamiyat tamong lamak para karing pakakalulo tamong kapatad. Antimurin, mayawis tamo ban bisundu king misyon ing panipasyag king may pabalita karing aliwa, lalo na ring magkakasakit at pakakalulo, at makakilala king Diyos. Kaleta po ating lugluhan, tulong tayo po sa atin. Kaya po, mausap tayo po ni Brother Ariel, Ibel Matabali, PBC Coordinator ng Parokya ng Pangipasya ng Pangipalip ng Dino, San Vicente, Mexico, Pampanga, Banapsin, Amado, Pinanting, Carrero, Parokya. Magrasyang habak po kay katamungan. Di kami pong ibat king parokya ning Lord's Annunciation, babiyemi ing maragul na kapasalamatan king grasya ning Birhen de los Remedios, at king lugod at pakalulu ning Santo Cristo del Perdon. Bala mo po kapilan pa mo. Labi na palang adwang banwa ing milabas. Makatalakad ko naman po kining lugalay ni. Parehong kaganapan. Pamanatad. At tatandaan niyo po ita, ing kurata kanita yapong Mark Manabat. Ing kurami yapong Eloy Tison. Grasyang maragul, amenibat king Birhen, akabyusan tamo po, ing labing adwang banwa. 55 na akong ini, plus 12 po. May pamilang tapong edad kanyan. Among Diyos bala pong kalabing adwang banwaya daratang dudurot ing krosada na ning Birhen karinga. So, keng edad yu plus yepon 12. Nino po kaya ing makasadsad. Keni pong panyatang daking kay kaming parokya. Ikit minong makananong may nagkilya karing balang puso ing indong Birhen de los Remedios. Nung balikan ko po itang milabas, sapat na ing one solid, one liquid. Abangin ni makakiter na. 7 aldo fiesta. Almusal, minindal, paugtuan, minindal na naman, hanggang apunan. Bakit po? Nukar niya yung grasya ka rin. O ba't kanita one solid, one liquid mo at ngeni o ining kay kaming tawo? Kasi po kanita dimot pa mo ing kabiyayan.
At ngeni kiring ke kaming kaparokyo aminawa king biye. Dinakira anting balikid kapasalamatan king Indung Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon ing karelang kayatinan. Po grasyan po milagro. Anang among nandin keng kayang homily alang dinanok. Grasyang maragul. Mig motorcade kami, mig limbon kami, sasagana ing danum at tinape ay ba't ka rin kaparokyo. King Kebalwanda po, ring sabla. Kami po, King Lord's Annunciation Paris, aanam a barangay at adwang sityo. Dati kayangan pong makasawop king parokya ng Apong Munik. Grasyang maragul, yapin niya po itang ding talasawop kanita po kining parokya ng Apong Munik, ilang makatalakad, akasawop daring meging parimi ang gangining kang among Jobert. Grasyang ibat, King Birhen de los Remedios. Tauliya pong mesakop ing barangay sa Banilya, ang po pa yung barangay Masamat. Ketang panahon na ito, makasakop la pa kining Santa Monica, nung atatandanan niyo po, ing Santa Monica, iyeng host king coronation, ameganap ka rin king convention, keta pong oval, ketang grandstand. Ko po, kalingwan ito, uling ketang panahon na ito, kapalyan-palyan na puning PREX, Paris Renewal Experience Seminar, ila pong megobra king coronation, aing kuratamo, imong Senyor Antonio Bustos. Balo da po ito ring PREX family. So, nung pa mag-entrega mo po yung pisasabihan, nayata dapat sabyan ing pakamalan nyo lat lingapan. Uli pong inimong waling Jonathan Panganiban, eno pa bren, dening mal alarawan. Agyang inimuli, eno pa bren. Katatawlian po, panalangin ko, King Santo Cristo del Perdon, King Saup ng Birhen de los Remedios, ing mikat mo ang tangan po sanang grasya. Misadsad tamo po sana king kasuyuan. At nanuman po sana yung datang akapagsubukan kay katamungan akwatang alampasan. Amen. Ang sandayo po Lady Reverendo Padre Jobert Villacorte, ing kuro paroko, ning parokya, ning pangipasya, ning papabayin, ning Ginoo. Maya pa abak po kaya kayongan. Masaya miya pong intriga kaya kayo, reting malalarawan, ing Birhen de los Remedios at ing Santo Cristo del Perdon. Sabihan natin nga pong arninan din, karin nga na, sodem ka no yung mismong papunta king Tete Bato. Kay ba't king pamanyagana ka no keti, festive. Uling rin ka na kanong parokyano, malungkot na la, uling mayari na yung fiesta. Actually po, waman po, tutuya po ita. Sabi ko po nabing, uling ikit ko nung may ngadigpit, retang lamesa king ka na akong parisol, it's the end. Yari na, may labas na, may pupus na, ing mismong kapagmasasyan. Pero badyo po, ini po ingemila ko kaya kami. Waman ating lungkot, but those days are memories. Manatili la karen kaya kaming pilubluban, manatili la king kaya kaming pamibiye, at maging partinong maragul ning kaya kaming parokya, king kayang pamanyulong.
Kaya kayo po, ketiking Santa Monica, ipanibala nila po kaya kayo ring mal-adarawan. Usaya po itang sinabi ng Apong Paul, 7 days are short. Kaya nga, make the best out of it. Make the best out of it. Sana gawan yung makabaldugan at sana reting adwang mindo ipakit da kaya kayo ing tune katmu king grasya. Dakal-dakal pong salamat. Pakiramdaman tayo po ngeni ing direktor ng Cruzada de Benedencia y Caridad. Ausan tayo po, Irreverendo Padre Jesus Manaban Jr. Maya pa abak po kay Kongan. Maya pa yabak po. Baloy po ka susubaybayan maya po ing krusada magupisa na inyang linwalya at balang parokyang Pintalana talagang kakapsilangan ne po. At palagi ko maging din pong tauling Pintalana ngeni ing parokya na ning Lord's Annunciation king pamanimuna ng among Jobert talagang pepakabsya na lang pepakabsyan emo king katawan nun ay kitikit ko maging king buong pangataw niya dakala-dakala salamat keni pong midawon kasuywan kaya kayong gimpanan palakpakan tala po di among Jobert. Pakikiramdaman ko lang naman ding sasabihan da po marahil dening Pintalan at sasabihan da parati mayari na itang karelang kasuywan kilub na ning pitungaldo aliya po may gumpisa ko pa mo. Ulingin talagang pagmasusyan tamo, inipong gagawan tamo, yapinining kapag sadiyan para king mas maragul okasyon kempong September 8. Pota akalingwan nyo, isipan nyo, mapsi na kong mapsi, eko pa naman talaga, etaya pa ba po, atatakman itang main course. Tampe ka, maulagandake, ake katamong pagsadian. So pag nakaya para kaya kayo ini, nganing abak, na kalupa na po kitang meganap, kita king ebanghelyo ng San Juan, kitang kasalan king Kana Galilea. Balada, detang may kipagkasal, yarina, kay gisanana itang alak, akalingwanda, nepo, at impang mas manyaman na yalak. At itang mas manyaman na yalak kaita, manibatan niya, king ginuta mong Esokristo. At iyaning tuturuna niting krusada, na sana kaniting kapagsadian, akya katamo pong gagampanan, kaya katamong gagawan, karening parokyang Pintalana, sana po magsilbiyang paganaka kaya katamo iti, na yung tune, kapagsadian, ababye, grasya, yapin, i Cristo del Perdon. So, dakala salamat ka rin pong sinuyo, kaningega na ganang minantabe, may manambag, at karing kapatid ko pong pari na talagang akakit ko po gugunyat langan at babyedangan ning ega na gana. Maging din ka na akong kasuywanan kayong committee, dakal pong dakala salamat at panwanan at bendisyonan na sana ning apong Ginu ing ega na ganang kasuywan akya katamong darake. Maya pa abak po kay Kongan. At tingmetong abalayan ketiking parokya ng Santa Monica, Balen ng Mexico, kapamilatan ng kaya kaming Parish Pastoral Council Coordinator, Ausambia po, ng kaya kaming PPC Coordinator, ni Sister Belina Katigbang, Bantanggapan ng Manlalarawan, kapamilatan ng Talasan Pantaya, ng kaya kaming parokya. Hello.
Magrasyang abak po, kaya katamungan. Pwede pong pakikomustan in kasiping ng okay ka pa. Okay. Okay po. Dakal salamat kayong pamanatadyo, kayong pong Santo Cristo del Perdon, ang po kayong Virgen de los Remedios, ila po cultural image na ning kaya katamong synodality, nandin po mabiyang ing pisamban, maglakbe, abe-abe, agnanagnan. Ngayon po, king lagyo na po, ding talasal pantaya at balayaning Diyos kaya tiking parokya ng Santa Monica, Mexico, na panimunan na po ng kaya kami pong kura para ko, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno Serrano, at kaya kayo po amon, diyan pong kaya katamo pong Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Chapel Pastoral Councils, and all the mandated and religious organizations, kaya pong komunidad po, matula mila pong tatanggapan ding larawan ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon. I karidad. Manano na sana in pamandalora king komunidad tamo, lumabong ing kasalpantayanan tamo. Mipasik na ngan ing lugod tamo king Diyos at kaparang tao. At mi bayo tamo kapanayon. King panyatang ning kayaryana, busal tamo. Maya pa oras po kaya kayuhan. At timurin po, matula at minmong pusong tatanggap karingmal alarawan ng Virgen de los Remedios at Cristo del Perdon y Caridad. Awsan tayo po ngeni, ikakatamong kura paroko, kitiking parokya ng Santa Monica, Malen, Mexico, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno Serrano. Maya pa abak kakaingan po pa si Bayo. At Viva Santo Cristo del Perdon y Caridad! Viva de los Remedios! Sa masaya pong panyatang, makapangilabot po yung akakit ko kasing eksena. Ngayon hindi ko pa yata ikiting makaninin. Kaya yung buong kaparian ko po kayong pamaglipat ng Virgen de los Remedios from one parish to the other. Masaya ko pong tatanggapan da kayo, ikayong menatad, kareting banal larawan. At dakala salamat ka rin kapatid kong paring, direktor tamo po, Yamonches, sidekick na ihapuntok, sidekick na yun, sidekick. Siyempre po yung kura paroko ng Lord's Annunciation. Palapakan tala po. Impong panyatang darating banalarawan, king parokya mi, makatago niyang piyesta ng Apong Monica. Nyapi sasabihan mi po, nukan na miras detang salok, detang envelope, potang ating mag-offer, king Virgen de los Remedios, o king Santa Monica, ikay puno ka na miras kanta. Pero bali po, etanim pisabihan ita. Pero makatago niya pong siguro ngayon ni pamilyari na piyesta ng patuloy ng Santa Monica at yung lareting banal na larawan. Ba na ang meaning no? Kaya niya may padpad kayong piyesta. Pero yung balo ko po, atin yung debosyon ng Santa Monica, King Virgen. Ating meto nga istorya, itang cincture na, iba't siya kano King Virgen. Yan pong balo ko kitang istorya. At buling sabihan, king debosyon na ng patulan ng Santa Monica, King Virgen, asad-sad na kayang kapagsubukan na dinanan king asawa ng Patricio. Po pa yung king anak ng Agustin. Anya siguro po ka rin nakatamdala ng kakatang patulan ng taga Santa Monica, ing darla nakatamo, emang kisarili na. Tatahira nakatang papunta, king pig devosyonana, ing Mada Virgen. At itangan po, maniwala ko nung magdebosyon tamo king Virgen, etamo malili, etami paroro,
Kasi sigurado dala nakatamo king anak na. At nganapin po, king anak na, instructions namo ning Birhen Maria, daptan nyo ing sablang pagawa na. At kaya katamo po, o yan mo isasabihan ng Birhen kaya katamo, daptan tamo ing pagawa ning kamad-kamala ng anak, ing ginutang Yesu Kristo. At nandun po, din lang kayong grasya, kasi dakalakakabsi. At kanita naman, one liquid, one solid. Pero ngayon saga-saga ng pamangan. Kanya palagi ako, daka na mamunta ka niyan, kasi kumabsila. King at tiyan. Pero yung tunay grasya, aliwa mo itang pang physical, aliwa mo yung material. Yung tunay grasya, yapit yung miyog niya tamang matigit, king ginutang Yesu Kristo. At yung panyatang dapureting banalarawan, o yan sana ing palablabana, o yan sana pala ning palalama na, ing pangawag niya tamo, king ginutamang Yesu Kristo, ing tunay grasya. Amin na tinggap ning Birhen. Iya mo naman iburitan tanggapan. Kaya kaba niting pitungal do, akayabi atala. Nya, kaya kayo po pasibayong menatad kenit, dakala salamat, at kaya katamong umeta pa mo, ing debosyon tamo, karating banalarawan, samantala ng tala 7 days, these are holy days, sana pining maging bunga na, lumalaming kasalpantian ng tamo, palalaman ing pangog niya tamo, king ginutamong Heso Kristo. Amen. At maya po oras pasibay po kaya kaingan. Talakad tamungan po. Pasibayo po, talakad tamungan po. Manalangin tamo, O Diyos, sa langanggang sukad king pakalulo, king kapamilatan ding panalangin ning Luwa na Birhen Maria, indumi, pamamakalulo, pagkala mo ing akilalami ing malugod mong ganaka kiniking sulip, ang poking katatalyan, miras kami king ligaya ning banwa. Itiyaduan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo, ang anak mo, ang mabibiyan pong magari kang bemot ning kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king alanghangga. Ngeni ang ting meto nga balayan, idalit tayang ngeni ing panalangin at iro na kikatamo ning Ginoong Yesus. Ding kaya katamo po menatad, ibat king parokya, ning pamipasyag, ning pangabait, ning Gino, ding talasalpantaya, kambe ning karelang kura paroko, Reverendo Padre Jovert Villacorte, magdaon la pong metong kanta, anting pamun, pasalamat,
king alanganggang sawog, lugod, grasya at pakalulu, apig kalub da karela, ring imahen, ding man ayindo. Malyari la pong lukluk, ding parokyanos, iba't king parokya ng Santa Monica at ding aliwa pong bisita, manatili la pong makatalakad, ring parokyanos, ding parokya, ning pamipasyag, ning pangabait, ning Ginoo, at panimunan na la po kambi ning karelang koro, ding Divino Verbo Choir. Talakad tamuan. Pakadyan tayo po ngayon intensyon ng kakatamong Santo Papa, Francisco. Igpamit siya kabanwa, may sambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan lub mo, kiti sulip antibanwa. Ing kakananmi, king aldo, ibigay mo kaya kami, king aldo, ngeni. Ang poning patawad mo kaya kami, ing sala ni kaya anting pamamatawad mi, karing kasala kaya kami. E mo kaya paisawang king tugso, ngunit ikapos mo kami isap ng maro. Amen. Babong Maria, mit mo aking grasya, ing Diyos at tsukeka, nuan karisab lang babay, no niya panamaning bunga ni at siyang mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ipanalangin tayo naman ng tensyon ng kakatamong Arsobispo Florentino Labarias, kayantabe din kakatamong Kapampangan na kapari,
Igpamit siya kabanwa, misang banlagyo mo datang kaming kayarian mo, may pamintuan lob mo kirisuli pantibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangayam kaya pa isaul kintukso, dunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ang gilun Diyos at tsukeka, noan ka rin sablang babay, no niya panamaning bunga niya at siyang mo Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. At katatol yan, para ka rin sablang masakit, igpamit siya kabanwa, isang banilagyo mo datang kaming kayarian mo, may pamintuan lob mo, kitisuli pantibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Amponing patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Kaya paisa, mi karimi ka sala kaya ka. E mo kaya paisawal kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ang gilun Diyos at tsukeka, doan ka rin sablang babay, no niya panamaning bunga niya at siyang mo Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligay ngigpa, ligay ng anak, ligay king banalay Espiritu. At imoy sa diyaning ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alang angga, yanasa. Bayo po yung final blessing, ating announcement pa. Bayo po ing tauling bendisyon, announcement mo po, anting pamipasalamat po karing menatad at mendakit, ing kakatamo pong parokya, ketiking Santa Monica, migsabiyaya pong pamangan, para po karing adwang Pius, king katulit na pong Santa Monica, at ding pong bisita, iba't king parokya, ning pamipasyag, ning pangabay ning Ginoo, malyari tamo pong munta, kaya katamong parish hall, kini king gulot, kini pong kabilang side. Then naman pong adwang Pius, king libutan, kini pong side, ding adwang mitatagan, katulit ning imahe ning Birhen at ning Cristo del Perdon, muntatamo po kening bandang Benedictine Monastery. Atintamo pong mag-assist at atintamo pong mantabe. Dakal pong salamat. Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka Antimorin, At bendisyonan ako ang aning Diyos sa may pahintuto, ingi pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Amen. Maya pa oras at dakala salamat kaya kaingan po. Para po karing kay katamong permanent committees at intamo pong makasadya, King Casa de Santa Monica. Mag-picture daw mo po yung dama sa pong Caballeros ng Santa Monica, kay bada po ding magpa-picture ding San Vicente, dama Santa Monica pong Caballeros, ikay po magpa-picture. Elaba po kanumamakoring damas, kabalyeros, ning parokya ng Santa Monica, at ang timurin po karing PPC, PFC at CPCs para ning picture taking. Ang timurin po rin kay katamong ihos,